Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Cleaner, veoma brzo i lako, samo me pratite. Idete na vaš preglednik, na Google, kucate Vlad Cleaner Free, idete na ovo prvo Cleaner Free Downloading Software, KNET. Sada sačekate par sekundi da ovo čita. Pritisnete na Download Now i evo, kao što vidite, skida se. Kada se ovo skine, onda otvorite idemo da Download, evo instalacija, otvorite instalaciju, izaberete jezik koji hoćete, ja ću bosanski, idemo dalje, sada skinete ovu karticu Start menu, to ne treba, instaliraj i evo, kako što vidite, instalirano, otvorite i evo ga. Nadam se da sam vam pomogao da skinete, instalirate. Hvala vam na gledanju i vidimo se u drugom tutorialu. Pozdrav ljudi!